Pa ćemo onda lagano prema Trećem svjetskom ratu, za koji neki misle da je već počeo. Ja sam za sada suzdržan u komentarima, a to kakav će utjecaj imati Leopardi, ne znam, nisam dovoljno stručan da to kažem, ali na kraju krajeva svi oni ruski i američki gore na isti način. To proxy rat, dakle rat preko posrednika, u kojem Ukrajinci daju svoja tijela i glave, a Amerikanci iz zapada oružje. To nisu moje riječi, to su njegove riječi. U Strasburu, u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, na engleskom, tim tamo zastupnicima, delegatima, kaže da moramo biti jedinstveni jer mi smo u ratu s Rusijom. Citiram, mi smo u ratu s Rusijom. Stvarno, mi smo u ratu s Rusijom. Ja to nisam znao. I da mu bugari na uho. Užite, to očekujem. Dakle, ok, sad smo znači od ministrice vanjskih poslova, političarke, su predsjednice, oni imaju po nekoliko predsjednika ko bivše Jugoslavije, zelenih, koji su do jučer bili pacifistička stranka, antiamerička i antiruska doduše, sad su odjednom najratoborniji ljudi na svijetu. I od nje saznajemo da smo svi mi u Rusiji s Rusijom u ratu. Ona u stvari ne kuži da mi nismo s Rusijom u ratu, Amerika je s Rusijom u ratu, mi smo tu obični pijuni i ja držim odgovornima Washington i Moskvu i od njih očekujem dogovor. Gospođu Baerbock i njih u Berlinu ovog puta neće niko pitati ništa. Možda je i dobro da je tako. Dakle, ona vodi njemačku diplomaciju, putuje u Harkov, koji je 3 puta padao iz ruke u ruku i tamo je poginulo jedno 50.000 Njemaca. Dakle, ja se nadam da ti ljudi znaju šta rade, ali mi nismo u ratu niski. I ne znam kako će tenkovi pomoći Ukrajini, možda pomognu. A možda izgore kao oni što su izgorili u Iraku, Saudijskoj Arabiji, a možda dođu do Krima, ali bez Hrvatske i bez hrvatske legije, crne ili zelene, bilo kakve, od Stalingrada. To nećemo gledati. I molim da to svi ozbiljno shvate. Ja ću koliko mogu. Oni koji se žele dopast radi 2-3 posla i nekoliko poslovnih mogućnosti i karijera u Briselu, neka to samo nastave, a ne preko hrvatskog grbača. I pozdrav svim kritičarima i da Bog da ih Lavrov pohvali.